Word. Alam nyo man yung Bible nyo? Pantay the Word of God. So, tinawal palabas, susuro ka na kayo dyan, knowing who you are in Christ. Very, very important na gito'y. Ka-teaching, kasi numamamuam na ito'y, kat isuti bilibam na iti tunay nga pamati. Amen. Adu ti handa nga muti dapat yan. So nga adu ti wrong ti binilib na, handa nga muno niya, iti dapat na nga biliban. Pero kailangan nga mo tayo, niya ti tunay nga patyan. Amen. Kaya tamo tayo nga ni Jesus, He is the author and finisher of our faith. Kaya ni Jesus, tayo di ba mati? Hallelujah. So, aban tayo dyan, knowing who you are in Christ, nga, kita tayo man di 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Pag ito'y sursuro ka na kayo, naadal ko na gito'y, na-reveal na gito'y itibiyag ko, jaya ka nag-grow, jaya ka nag-change, ti pananaw ko itibiyag. Dito'y kong na-experience, dahil may baga-baga, at gito'y nga scripture, nga tunay nga pamati. So, mapan tayo di verse 10. Okay, basa. Okay. So, mapan tayo, Ijay, King James Translation. By the grace of God, I am what I am. His grace was so abundant as I believe. But I labor more abundantly than I labor. Yet not I, but the grace of God was with me. Okay. So, ti pansin ang tayo dito'y, but by the grace of God, I am what I am. Siyak ti siyak. By the grace. Kapag yung parabor ti Diyos, kunan ni Paul, siyak ti siyak. Kas, ada nga naited ka na, babaan ti parabor, iti kiklaim na nga kina, si asino na. Noan niya isuna. Now, dahito iti iniinot ng tayo, na isursurok na palpalabas, ngano awatan ti tao ni Jesus. Nya ti nagbalina na. Okay. Dinawat tayo ni Jesus, nya ti nagbalinan tayo. Dinawat yun ni Jesus, nagbaling kayong anak ti Diyos. So I am what I am. Anak ti Diyos. Itinawat yun ni Jesus, anya kayo ngay, wano si asino kayo ngay. Oh. Insurok man na dyan, nagbaling kayo nga seed of Abraham. In Christ. Anya ba eh? Dinawat yun ni Jesus, si asino kayo. Or anya tinagbalinan nyo. Nagbalin kayo kabsat ni Jesus. Nyabay. Kailangan ang i-memorize yun diyay. I-meditate yun, tano, dengdenggan nyo kat mauawan ka na kayo, awan ti impact na diyay. Harang mabaling nga maibiyag mo, diyay mauawan kin ka. Ti mabalin mo nga ibiyag, diyay agistay kin ka. Dihan mo maliplipatan. Ngam no nanggag mo kat nalipatam, kasla ka de jay kunan ni Apostol Santiago, agsarming, nga nakita na di pudno nga rupa na,
Ngam di tinalikudan na jay sarming, nalipatanan no sino isuna. Nalipatan na jay rupa na. No nabilag din rupa na, no nakutong, no anya, nasingkit ni matanaw, no namulagat, no. Amoy gamin ti pakita yung word of God, dati tunay kinasa sino may. So nga dapat no agsarming kay jay, parparang na no sino ka. Katisarming no iparang na hangagulbod. Noon nga talaga ipakita na, kasjay ka nga talaga. Amo, anya mo tayo yung asarming. Yung kagumatang ti sabali, tagkitaham. Isumat lang man ang ipakita na. Amen? So, nagsarming kay jay, sa ibagbaga ti word of God, nga kinasa sinong kini Kristo, dapat tan mamaliplipatan, kasjayak. Hallelujah. So, knowing who you are in Christ. Iso nga ni Paul, maysa nga amuna sarili na kini Kristo. So nga, I am what I am by the grace of God. Amuna na dyan nga teaching. So, maysa nga powerful nga inususar ni Apo Diyos ket ni Apostle Paul. Because naunag ti revelation na ditoy. Amuna ti kinasa sinuna kini Jesus. Hallelujah. So knowing who you are in Christ, dadadalan tayo, ijay mo nga ibasi ti patsyam katakderam diyay. Ano inawat mo ni Jesus kas jay tinagbalinam. Amen. So naisurok-surok na gijayan. Now, agi pakitak paik, kargi duma, nga no, inawat yun ni Jesus, adda tinagbalinam. Adda kina si asinom. Woo! Hallelujah. Now, no, adda ka kini Kristo, si kajay, image and likeness of God. Amen. Okay. Sige. Prove tayo manandi ay. Anya the image? Kaladawan. Anya the likeness? Kais iso. Amoy, iti original pa nakakreate tayo. Image and likeness of God. Di pa nakakreate tao. Kanayon nga may sursuro di ay. So, na ito very important kasi foundational truth na ito eh. Hangka mabalin, nga growth spiritual, nga hangka na ipundasyon. Impossible nga growth ipamatim nga one pundasyon mo. Kati pundasyon lang ni Jesus. Okay. Sumabantoy man ijay pa nakakreate ti tao. Genesis 1. 26 to 28. Kailangan dagijay scripture alaan nyo. Mabalin may memorize yun dagijay. Nga da kayo got image and likeness of God in Christ. Sige, basa. Let's make man in our image, after our likeness. O, pansinin nyo yan. Let us, sino niya kaduan ti ama ng parswa ti tao? Okay. Ano pa nalipatan na yan? Suro ka na kayo? Ti Diyos lang ti creator ha? Hanga creator ti angel. Hanga anghel ti kaduan na ng create ti tao. Tapos ti anghel, creation. Ti kaduan na ijay ng create, His word, ni Jesus, nga word pa lang at the time, and the Holy Spirit. So nga, let us. Amen. Diyan. Okay, tuloy.
Kita nyo at may nga image ni Apo Diyos di tao, create na isuda with power, with authority. Amen, nga mangituray kadagidjay nga creation. Takasya ti Diyos. Ti Diyos, iso na ti supreme authority. Pero, create na tayo, tapno, maikabil ka na tayo mati authority. Dahil ti image na. Dahil ti likeness na. Iti tao. Nyapay. Tuloy. So God created man in his own image. In the image of God created him. Male and female created him. Sige pa. God blessed them, and God said unto them. And God blessed them. Isu nga day dating abiyag di tao, nabindisyonan. Because in God, bless them. Tati Diyos, blessing. So nga day life day tao, nga image na, nabindisyonan. Tuloy. Oh, kita nyo. Another blessing da. Kanang ko ibaga, kung nabindisyonan ka, ti sumarasarno, and God bless them, be fruitful. Dahil bagabagak nga no barrenness. Kung na-receive mo ti blessing, no barrenness. No makita lang na tao di ay, kakaro dagiti na asawaan, kaya't naman pa iti aganak at bagan ti doktor, kaso yung sakit yo. Oh. Natabaan ti matris mo. Or conforme ti may bagbanga sakit. Basta i-claim mo, awan ti barrenness. And then may ti healing power of God. Hallelujah. Tatin bless nag-multiply. Hallelujah. Manon ti nakakatsap dito eh. Nga marigatan na nga magkaroon ti anak. Nga nagkaroon. Nanggagda di teaching. So ano minsan, nakorkorek ko, nagdidado mga umay. Nagdundangag ti YouTube, nagdundangag ti live stream. And preaching tayo. Nga may warwaras. Nga pagpapasaan da. Kasi nanggagda da dyan. Di pagarup da. Siyak ti mga aramid di dyan. So ano, ada papanangkat. Tama day, ada lang ti papastor dyan, di alian sa isura. Inturo ka umay damanan. Pastor, kararagaman kanuda ito'y. Di ba yung kararagan na katatay? Sika kanumet. Ay han, madike. Kasi nakita nga, mapmapan kanyak di atensyon di tao. Siya kung tibilbiliban da nga healer, rangan ni Jesus. So ngay jay napanan mi di bayumbong. Idi agawid kami lang arodan, nailihan sa nagililihan sa Pastor Lando, Pastor Robin, the Mrs., Bishop Fernan. Hindi ko pa lang ipriyaman ka no, Pastor, DJ, kasakit, tingi pa na ta. Di ba, napantatay? So ako agawid kami. Agpapray ka na di pa pastor nga mabatid to eh. Amoyo, awan tinay bagat to'y nga ti pagtrasam tao ni Jesus ti bilibam o sarana jay tao. So once nga nakita nga siyak ti binilibda, madikon nga minister jay nga tao. Nga gilihan. Why? Awan power ko eh. Nga ni Jesus ti binilib na, kaya kag minister. So dapat tamuan nyo, sino kayo ba ni Jesus? So makita nyo dyan, nag-anak nito'y, nga kuhaan nga siya, ti binilibda the word, nga no barrenness, no daka kini Kristo. Because, nagsubli jay image in likeness of God,
nga biyag nga nabindisyonan. Amen. Dito binilib na. Woohoo! Amen. Kailan maawatan nyo rin. Amen. And replenish the earth and subdue it. Iturayan nyo. You overcome you. Because that the devil nga kayat na nga agrain. But, gaputa ito ni Apo Diyos ka nato iti power, authority, blessing, kanjay image na kaya tayo nga i-overcome. Kanalang nagkajay iti image and likeness of God, righteousness, holiness, kanda dumapay. Anong ko ibagbagada? Dati original life of men. Pero dati na-destroy, dinagbasol di tao. Dinagbasol di tao, na-destroy dati nga image of God kadakwada. Isu nga, nga na maliplipatanan nga maliplipatan ti tao no si asinuda kini Apo Diyos. Hanamatkat nga nalipatan nga dagos. Pero, habang bumaybaybayagan ti panahon, umad-adayudan nga umad-adayuwi dyan. Takitaan nyo palang kini Noah, da palang dyan nga authority. Nubilina na palang da animal, nga sagdudwada nga sumrak ijay daong, mabalin palang. Ang kayong aglulungbaan, o kunan na palang kat, kunan palang dagit siya animal. You see? Isu nga obey na palang dati di tao. Pero habang bumaybaybayag, awanan, narigatan nga obey ti animal di tao. Ngam adda kumadiyay. Data, din may ni Jesus, no may di tao kini Jesus, isubli ni Jesus, kanya image and likeness of God. Hallelujah. Dahil di ma-receive ti tao nga umay kini Jesus. Ta nadadaal nga rudan jay langam. Nadadaalan jay likeness ni Apo Diyos. Tata, agsublilangan da jay in Christ. Hallelujah. So now, pakita ko na kayo. Kaya nga scripture. Tapno, ma-claim nyo dagidjay nga image and likeness of God nga biyagyo. Nga I am what I am. Nga kuna ni Paul. Colossians 3, verse 9 and 10. Sige. Basa. Seeing that you of your own practices, and so magkita yun yay? Nya tiwagbaga na? Inuksubyon. You have put off the old man with his deeds. Verse 9. Anya tinaksob, jay old. Old nga biyag mo. Dajay sinful nature nga natawid tayo idi kini Adan. Nga managbasol nga kasasaad. Tatang, no inawat mo ni Jesus, dajay kat, mauksob, masukatan. Iso nga, the old man is dead. Natayan. Hallelujah. Okay, verse 10, and have put on the new man. Ikawusyo nga rod. Dajay baro nga tao. So dito diyan natawid mo kay ni Kristo. So dito diyan in making kay dinawat mo na Jesus. If any man be in Christ, he is a new creature. Baron nga parswa. Kasla ka manan kaparparswa di na born again ka. O hindi nakaparswa ni Adan, image and likeness of God. Okay. Hindi mo tinawat tayo ni Jesus, pinarswa na tayo manan. Nga new.
in Christ. So if any man be in Christ, he is a new creature. The old has gone, the new has come. The old nga sinful nature, natay. Ket in my jay baro. Amen. Iso nga, nagsubli da jay, image and likeness of God, ijay biyag mo. Sino nang isarak ijay manan? Ni Jesus. Kitaan nyo ako na and have, ulitin tayo di verse 10. Okay, and have put on the new man. Daytoy di baro nga kinataom ken Kristo, which is renewed in knowledge. Dadi baro nga biyag mo, mapapabaro, aban diyan knowledge, panakaam mo. So han kang agrowth in knowledge, ang kamarin nyo. Kailangan diyan knowledge mo, umunag, lumawa. Ulit man din knowledge. Ada duwang knowledge ito yung Bible. Makon nga head knowledge and revelation knowledge or heart knowledge. Dajay head knowledge, isura dajay na-receive mo through experience. Sa panahon nito nagluto ka ti adobo, at naadal mon, knowledge niya Nukas pa rin nagmaniho ka, pinataray mon tilugan, at knowledge niya Tamu mon ti agmaniho. Amen. Kaya kung nada nga experience, so nga ti knowledge maadal. Pero saan nga mo, nga ada ti revelation knowledge. Nga ti makay-reveal lang ijay, ket Holy Ghost. Kaya ada di Ephesians chapter 1, verse 17. Spirit of wisdom and the knowledge of Him. Amen. So nga, kaan nga da jay hid, timang amoy jay, jay spirit mo, through revelation. So minsan maawatam diyay, you are blessed. Maawatam diyay, you have the authority. Maawatam no sino ka in Christ, ka seed of Abraham. Amen. Kasla na experience mo, iti kastana nga mai-reveal. Sunghan mo maliplipatan. Kamnuhan mo dihay, ito na dahil bubulsam, sungan nalaing ka. I am blessed! Ada yung bubulsam. Ito na one man yung bubulsam, apay ngahi. Di ba yung bagada nga na bindisyon anak? Ngayon mo na da knowledge mo, nakabasi di yung bubulsa, nakabasi di panakamamom, kinasi asinom kini Apo Diyos. And then, nurajayan di panakamom, agmaterialize di ay. So nga ano ti Kristiyano nga rod nga, hanangamot pinatpati na, patipatpatyo na situation. So nga situational nga Kristiyano. No mayat situation na, kalataga mountain trail, no minsan, kasi ti magkita ka nakwada, nagbiyahe da, nangina tinatang, talagang mambindisyon ni Apo Diyos. Tunobin magsak. Kasla, awan na nalidom ti rupa. So nga ti magbaliw-baliw ti rupa da, ti presyo. Han nga di panakamuda kini Apo Diyos. So nga haan nga pamati ay. Ti pamati no sino ka king Kristo day ti takderam. Whether negative, wano positive ti magitkitan ti matam.
Isu nga, ma-renew da jay, babaan tin knowledge. Kat anya nga iti pagbalbalinana. Kunana, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Ti pakapurpurmaan na, jay lang nga, jay nang create kanya na. Sino ti creator tayo? God. So nga ron, kanang ko'y bagbaga, da tayo jay picture ni Apo Diyos nga inaramid na dito'y earth. Isu nga bawal, pagaramid ka ti picture ni Apo Diyos, tapangit ti aming nga aramidom, nga kaladawan na. Ta isu na tinang aramid, ti kaladawan na. Datayo ti inaramid na. So nga sikat ti mangiparang, hanga sikat agara aramid ti ladawan ti Diyos. Nahuatan niyo? Hanggang gidrawing kat kastoy ni Apo Diyos. Ay, sikat inaramid na, kakaladawan na. Nga picture na. Tati naramid na nga picture na agsasao. Makakita. Kasi makakita ti Diyos, iso nga makakita ti picture na. Magbag na ni Apo Diyos, iso nga magna di picture na. Hallelujah. Amoy na kita nga revelation, no kararag mo, kat may revealkin ka. Umay ngay dadjay, siyak gaya madi nga talaga ti dapat mangiparang, ti kinadyos ni amak nga Diyos. Siyak gayam ti pakakitaan, ti ladawan na. So ngay day kang matats, nga agbyag akas kanya na. Kamnuhan mong i-accept di ay, awan gamin, narigat, kunam. Imbis nga inteden ni Kristo dinamati ka, inserreknan ken kada jay nga langa. Isung ano, umay jay knowledge mo, agdendengag ka kada gito nga teaching, ket mai-reveal. Dagito ay, kinapod no, katrumar ito nga knowledge, iday ka malang marinyo, ijay na awatam, nga langa, jay Diyos mo. Taday maawatam, kakina Diyos na, iso, timang transform, mang renew ken ka, nga agbalin na kaskanya na. So, ado ba lang ti, handa nga talaga makita rito eh. Uray bagada nga, Jesus is my life. Hindi ko naktubay. Nung ni Jesus ka talaga tibiyag mo niya. Ni Jesus ket hanga man nagpasubnod, basit lang na bagbagak. Ngam apay nga rod nagpasubnod ka. So kahit nasa wanhaan na nga image siya ipagpakitam. Apay langan ni Jesus, wano likeness na, day man nagpasubnod. Langaban ni Jesus, nawan jay sidanak at mahay blood. So, dagijay, very small thing, dagijay. Ngam na amum, nga ni Jesus, tibiyag mo got, magkaroon ka tin-knowledge si Jai, hana nga pagan-ano, dagijay nga banag. Amen? Next, Ephesians. Ti sursuro ka na kayo, ginawat yun ni Jesus, ket, image and likeness of God, ti kinasiasinom. Tata in Christ. So, kita verse 11. Ephesians 4. Okay. Verse 11. Okay. Insaan ni Jesus ito ay tapno, ada mission na kita eh. Ada purpose, no? Apa nga na isaada? The purpose, kata ito ay verse 12.
Okay. Para ti spiritual maturity. Ti saints. Amen? Tapno, equipan da dagijay sa santo. Nya ti pagbalinan da, verse 13. Okay. Gana umay ti unity, iti pamati tayo. Gana may sa ti pamati tayo kini Jesus. Unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Kitaan nyo, knowledge kini Jesus. Kailan mamamum ni Jesus, tadjay ti tunay nga kinasasinom. Hallelujah. Kaya di knowledge. So, tadjay ti papight ko, uray na gito'y sakit nga na gito'y. Kasi, pinaras na karon, nagsasaro, no? Stroke, gana sakit ti tiyan, bubuel, gana, tadjay, naabutan da ito'y panga, okay, gani lumtag, nagistay matay nga kunak. Anak ka nakapangpangan, ti manong halos may isang bulanan. At kaso rin, kana nagsasaro na dyan. Iso nga no, dagito yung isursurok, dagito yung tinlablaban ko. Image and likeness of God, tinagbalinak in Christ. Ti Diyos, He is God of health. Kat, idinawat ko ni Jesus, nagbalinak ka kalanglanga, kay iso ni Amak. So I am health also. I am what I am in Christ. Kunak-kunak lata. So kasi bibiyagak pala yung ganata. Amen. Praise the Lord. Tinaduman o ibagbagak na dyan, ti kayat da ka, idupul mo lang ti imam kat maagasan na, ito handa na agasan, awanan. Turo na pa di hospital, kanibaganda di doktor, wala na tayong magagawa. Magpaalam ka na lang. Kainin mo na ang lahat ng gusto mo, kasi wala na. Awanan, makita mo nga, awanan, bumagsak di rupanan. Matinagan da ito'y pangana. So, ada minister kaya Jollibee. Inoperan ti doktor. Nagkamalim lang di doktor ti kasana nag-opera. Nag-infect. Hindi nag-infect. Napan na insublin da di na opera. Sigon di istorya na. Pinadas naman nga iniksiri. Ni pati gayam di daduma nga gamit na nga ng opera kan nabati di unag. So, dadeti gapuna kayam nga nag-infect. Grabe Istay din darum na kumada. Idarum kumanda jay pasyente day doktor. Pero hanayin tuloy. Tinaningan kiti jay doktor mo lang ng opera. So, sangit isuna jay Jollibee. Ibaga nga. Tao lang na tanang ibaga matay kan. No talaga nga amum. Tinagbali namin Christ, mabaling ka pa nga agbiag, taha nga Diyos tinang ibaga. Diyan na encourage, mayatik, nata na isya Jollibee, nalpas nga na iprian. Kaya natatawahan pa yung mga natay. Amen? No na dyan ko magaminti ng dati, sa bali nga yung gaminti, nakakaduangay. Madida de process. Kita ang kanino, agdengag kayo ti word of God, no ko na masasadot na. Karkaro nga dyan, ada sakit na, kita no madamati preaching. Ito no artarkol, puti agawan ang away dito Ti pagtarimaanam, the word of God. Kita amat no, agartarol kami, uran na, may paladaw, ti kapigsa, ti anointing, bumangon, wala tapin natin nga she or he is healed. Because sa one day word nga pagbatayana. Amen. So nga ibaga-bagami the word ti biliban nyo. Tapno maawatam the word of God no ipatay ti anak ti Diyos ti ima nakin kakunana
They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Ito i-claim mo. So, no inlihan sa kan, in bagam ti saom, nga no inlihan sa iti believer, ket magasanak. I believe. Hanga, kaso siya mo ito, no? Ada pa lang di symptoms kat adan samot. Hanga na ikat. Amo yung ti demonyo. Padasa na latang agin-agin. Ta ipakita na ken kada jay negative tapno. Han mo biliban nga you are healed. So kita anda ka, nakutukutungak, pero I am healed. I am healed. Kunak-kunak ditoy. Minsan uyak ditoy. I am healed. Tuno ko, baliwak niya. Hala nga, I am healed. I am healed. Because God is health. I am what I am in Christ. Hallelujah. Kasjay tihi pamati. Kaya po kita karon ti pas asyanak mo tangam. Uray man mo't ikasakasjay mo. Uray ko suumon da di buok na nga napumadaanan no. Gel-gel-gelumun tapno ko ako mangat. Awan latamot ano, awan ti nangag na nga word of God. So nga kayo aglaladot ti word of God. Kasla din agpadoktor kat. Umay ka no check up mo no kastoy Apo, uray agpagbagyo mapan ka. No pwede to agsubli ka ano gimong. Agtudo mo agarbis pastor. Apa nga no doktor kat mapan ka. Apa nga no Dr. Jesus tingkadenggan madim. So nagijadi kurit tayo ngamin. Tapno mapurma tayo nga mapurma ijay image and likeness of God. So atin nakareceive mo lang dito'y arkaw dagiti awan anak na nga nagkaroon kat dagiti mo lang interesado. The Word of God. Dagiti na agasan ti cancer. So naman lang dahil nung pampastiguiter na kat dagiti mo lang dangag the Word of God. Hallelujah. Amen. Nangay kumati na idumaam. Pay nga agasan na Apo Diyos niya kat sikakat saan. Dahil kwayo the Word of God. Tayo na rin. Amen. Kung sika dyan may turuturugan, han mo ipada sarili mi jay piman. Ay, kasta. Kung kunana piman. Sika pa ikot. Siyempre, no pinag-aagasan, awan na Anya kayo kumangit yung ma-claim mo. Are you getting something? So, kanina dumakas jay. Siyak tiya asaan daw mang agas gawin. No, siyak ako tinag-agasak na kayo na. Katirit-tirit-tirak ajay sakit yun. Pamatin tumot na ito'y. Amen. Karo di agsubli-subli ako, maumak ka, katirit-tirak ka na ako. Sakit mo ano, siyak lang ko masurot ang. Ni Apo Diyos, pamati kami, kaya't ni Apo Diyos, nga, surutom mat da jay, kuana, rules of faith. Amen. Nga amin nga resibam kanya na, resibam by faith in Christ. Nalakamot di ay kuma. Tadengeg ka lang mat nga dengeg. Kararag ka ang kararag. Awan pa ibayad mo. Day sadot lang din. Okay, sige tuloy. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to a perfect man, to the measure of the stature of anya tayo abuton tayo nga rukod? Measure ni Jesus. Iso nga ron kay bakit Jesus is our life. Iso nga dyan measure ti biyag na, ijay tayo nga go-grow. Measure ti salunat na, measure ti ayat na, measure ti mercy, measure ti grace, measure ti righteousness, holiness, measure ti faith, measure ti patience, measure ti endurance, measure ti humility.
measure ti glory. Woo! Kararag yun, tamawatan nyo na gitoy. So ano siya kat Lord? I-reveal mo man the glory mo kanyan. I-reveal mo the health mo. I-reveal mo the power mo. Amin na gito'y na-receive ko in Christ. Kurang ak lang tin-knowledge. Kailangan ka grow itin knowledge kini Jesus. So nga dahi, dito yung ma-perfect or dito yung ag-mature. Ti pa nag-mature, ijay measure ti katayag ni Kristo. Amen. Tapnuhan tayong agubing-ubingan. Verse 14, basa. Oh, ang kangagubing-ubingan. Okay. Tuloy. Thus to improve. So, kailangan nyo, pati doctrine. So nga, may saray doy man. Ado ka na kayo umay, nga nagapgaputi na duma-duma nga churches, kat ado ti doktrina nga balo nyo. Ado ti nang nangagyo. Now, mangagyo na gito nga teaching, kami sa kaslak kontra ijay, doktrina nyo. Handang agtali. Ngam sino ba ti agpaiso? Kailangan nga haan nga dadjay doctrine nga kaslaangin nga mangi allo-allon ti doktrinam. Kailangan nga doctrine nga mang change ti life. Nga mang purmaken ka nga image and likeness of God ti doctrine nga bilibam. Kalada gito doctrine nga rod nga. Lagi ko example di doctrine niya. Ada ti dengdenggan tayo nga doctrine about salvation about salvation. Ti amon na duma, ti panakaisalakan, basta nasingpat ka, maisalakan ka. That's their doctrine. Pero amoyo, ura agsingpat ka. Ibagal na ta ti Bible, amin nga tao nagbasol and fall short of the glory of God. Katagkurang dati dayag ti Diyos. And Romans 5:12, kaputi basol ni may nga tao, nakastruck ti basol ni lubong, ket nagsaknap ti basol ti sang katauhan, ket inbunga na ni patay. So, mauna agsingpat ka, you are still dead. Haan nga umanay, nga umabot ka kinasingpat mo as a human, ijay salvation. Titunay nga salvation, resibam ni Jesus, ket pakawanan na jay basol mo. May anak ka ti new birth. Jay ti beginning. Hallelujah. Sa kaagsingpat because of Him. That's the true salvation. So nga, kunanay jay, ititunay nga makaisalakan, Titus 2, verse 11 and 12, the grace nga makaisalakan, ket trinanda ka to say no to ungodliness by grace. So, ado ti doctrine. Kinarkaron ti naduman, tano, ang kamakimimbro kadakwadan, ang kamasiban. So, nagitay di doctrine. And then, tinaduma, so ano umay dato'y margirigatan da, tinaduma. Anda ka no makats up na gito'y nga teaching tayo. Kunan tinaduma, exaggerated. Kunan tinaduma, awan makaaramid dita. Nagadado, ti bagbagada. Pero salamat kada kayo ta na-receive yung. Hallelujah. So, kailan makita yun niya? Doctrine, iti kinasikap ti tatao. Kailangan nyo nga i-give up
tamang deceive dagijay. Amen. Kailangan i-give up mo, even the tradition of men. Nga tradition ti amam. Kung dagijay ti binilbilib mo, han mo mabalin nga alaan nga duwa. Kailangan di may salang. Di truth ka lang. Kati truth ni Jesus. So nga kailangan i-overcome nyo dagijay. Kalabanan nyo dagijay doktrina yo. No, han nga in line. Ija life ni Jesus. Asla diyay. Ti doktrina tayo di about giving, mangted ka pay nga umununa sa kamabindisyonan. Kasi amin na idi. Mangted ka sa tuma-open ti heaven, kakasay, nitod mo ti tithes and offering mo sa kan tumabindisyonan. Din may da dito'y, nangigda ti teaching, you are blessed, then give. Because freely you have received, freely give. Dinawat mo ni Jesus, na-receive mo niya blessing ngayon mo una, tapno makaitid ka. Ti panag-itid mo, iso ti panang i-work out mo, ti multiplication, ti manifestation. So, diyan na nakiktot, nga ko na ako na baliktad ni Pastor Romea. Madi. May dagi pa pastor ito eh. Awan na, pastor, ibaga tayo nga nabindisyonan da, kasano nga gitid dan ngay. Madi Kung ano mo ti malakay nga nilulunod dan, uhan namang tad. Wala nga dito ay new covenant. Hindi naawat tayo ni Jesus. Naawat tayo di agsasaruno nga blessing by grace. Kas ano nga da maitid mo, no awan di blessing mo. Di ba di itid mo kat blessing? Lumaban lang tayo na dumay. So nga, iso namang persecute kanyak nga na duma. Awan ni Pastor Romy, hangag tatay. Ano yung hangag tatay? Dubli of tupay. Amen? So, nagano, namanda nakita, because of our relationship with Christ, amin nga sanikwa ni Ama, nakipagtawid tayo. Di ba blessing di ay? So, natawid mo, sakbay nga iganam. So, i-claim mo, di tawid mo. Di prodigal son, hanga nag-tights, santo itod ni Ama na di tawid na, inala na di tawid na. Mistake na, konforme ng usara na. Dapat tinaala na kumaditawid na, nag-tights. Pagkambiya kaabay mo, no, dakabay mo, ay kasyay. Iso nga ni Jacob, kasi kanya na, aming itad mo kanya, o Diyos, itad ko ti-tights na. Ni Abraham, naala na ni blessing, so nga nag-tights. Ni Jacob, aming itad mo kanya, kunara kiniyabot yung sakto tights-an. So ano di doctrine nga kasla angin? Mapan kayo jay haan nga angin. Tanda kayong itugtutugtog ijay. Daluyon nga diyan. Okay. So, makita yung verse 23 and 24 di the same chapter. So ano kayong umay dito'y muyo no minsan iyag na kayo ni Lord tadenggen niyo kumadag ito'y. Tani, adun na nawaganan nga papastor. Adun di papastor nga nag-change si doctrine dan. Naawatan da nagitoy nga teaching, so nga iso nagitoy ti-teach da ijay church da. So nga na kayong umay ditoy, adalin nyo nga nalaing. Damutin may namingsan lang, ay naawat ako na kasi gayam ti gospel, ammo kon gayam. Ano nga nagsubsubli? Namingsan lang nga nakidjoin. Dapat insursurwak. Medyo nakaadal basit. Iji baba. Agi put up ti ministry na kanon. Anaadal kon pastor. Salamat. Ti panang isursurom. Salamat ti kaskastam ti pamilyami. Ta isurok man da ito isursurom. Agi put up ti ministry na. Iti, agi put up, hanagayam nga amu, dagiday nga teaching. Awan mo lang sinmurot,
Tahan na gayam nga amu. Kuna na nga amu na dagdagdangag. Di na isina. Ni, iwanan. Kung conformin, ti isursuro na kanon. Ti isursuro na matanan, kung da malaladaw ka. Ti malaladaw, kung ano matanan. Hanan nga, ibanghelyo ade ay. Sabali matanan, tadi malaladaw mo. Apa ibanghelyo di ayan? Nin ba kung mga tibiyag mo kini Kristo on time? Hanga day, ti malaladaw, bagi na dajay pagpilyan ti tao. Ay, apay makan ayan di ay. Nung isot kayat na. Nga maduhan na nga mun. Iso nga, kasya, ito nung na nakita na napanakisala. Awanan, dagiday ti tamtamaan dan, dagiday bartikiro, kasya. Awanan na, gana na ibus ti makigimong. Hanggang nga gospel, the gospel ni Jesus ti mang change. Hallelujah! Okay. So verse 23. Oh, marinyo Andiyan ay pakarinyo na. 24. Oh, manen. Put on the new man. Kinabunagin. Tuloy. Oh. Naparswa akas kini Apo Diyos iti kina linteg ken kinasanto. Dahil titunay nga sika. Kasaan nga nangyari di ay? Gapu di pa nakikonek mo kini Jesus. Tal ni Jesus righteous, holy. Di na irelasyon ka, na iraman ka ije righteousness in holiness na. Amen. Sika nga rod jay bagina, suna jay ulom, sika jay sanga, suna jay puon. Amen. Aksipan nyo di ay, tada jay ti kabutang ni Satan. No ma-establish kayo jay, kabutang ni Satan, dadjay nga kina Jesus ni Jesus nga ibiyag mo. So nga ilinglingid na dahi tayo ti church. Nga kahana kayat nga ma-expose nga miso the Word of God. In Christ, si kagat image and likeness ni Apo Diyos. Second to last verse, Romans 8, 28 and 29. Okay? At least, nga may gag-ground kayo kargitoy. Moyo, di damo nga i-preach ko na itoy. Ano timang uyaw nga papastor. Apo ka no ti teaching ni Pastor Romy, image and likeness of God. Apo katakatawaan da. Idi-idang ganda na gitoy nga scripture. Nagado nga scripture. Bumaybaybayag. Ibagbagada mo lang, ba't gayam? Image and likeness of God, datayo kung kunada mo lang, kumulagayam. Sa saor mo ko na imbagta, naabot mo ba lang? Amen. So, karkaw din nakita na the vision, ayaw po. Awa ni Pastor Romy, ambisyoso. Global ka no, image and likeness of God. Anay. Ti global matkat, lubong lang dita. Diba? Tata. Dajay programa to, Ilocano agpaiso. Pero mapan pa lang Hawaii. Kita nyo, agpa-bliss na pa lang ijay. Wala tayo, adadagay Ilocano na kiasawa, uray foreigner, ti asawa na, Ilocano di maawata na. So ipa-bliss na ti balayda. Hallelujah. Kasya, itaramidan ni Lord. Okay. Basa. And you know that all things work together for good to them that love God. Tandaan na nyo diya. So ano minsan, wag na kayo tinigative.
na situation ang kayo nariri. Tabaka da jay ti dalan nyo mapan, iti fulfillment, iti plan of God iti life you. Kaske ni Joseph. Ang ada yung topic ko, pero inayong ko lang. Kasi no adati, kasjay nga madidiay pagnaana, kunanan nga hanga karaman ti plan of God. Pero no minsan, nagijagam ti dalan mo, tapno ma-fulfill di plano naging ka. So nga, be patient. Just move on. I-accept mo lata. I am what I am. By the grace of God, I am the image and likeness of God here on earth. Ti Diyos, kat patience, so, oray siya, kung mati dyan. Spirit of patience, tiadakan siya. Kung mata, kasi gamin ti laban. Ang adaya basta namati ka, tikayat mukot, nalalaka amin. Pasamot ade, nagnagnaan mo, tinmon unangan, believer nga masika. Amen? Apay nalamam ay aya. Adumot nagnaan da, gamit siya gayam, di pa kapulfulfilan da yung plano ni Lord kalakwada. Okay. Verse 29. Kung hindi mo, he also gave predestinate to be conformed to the image of his Son. Oh, kitaan nyo in tuding na, in talaga na, kadagijay na amuna idin, ket in predestined na. Kadagijay, mapurmada, nga maikonforma, maipada, tikata sawan, ijay anak na. Sino ti anak na? Ni Jesus. So nga jay ti pangpurpurmaan na kada tayo. Kas jay anak na. Kay sungaro da jay ti naawat tayo. Nga langa, hindi na born again tayo. Sungaro da jay gamin, di i-accept yo, ada-adalan yo, ijay biyag yo. Tada jay di pamati nga maibagbaga. Amen. Oh, yes. Tuloy. When tapno ni Jesus, tagbalin nga inauna, kariso aming nga kakabsat. So, day, kinot ko idi, nga ti anak ti Diyos, kabsat ni Jesus. Ni Jesus ti inauna. Sika di ading na. So nga ni manong mo nga Jesus, aming nga tawid na, nakipagtawid ka. Kasjay ni Jesus. Oh, kita nyo tinaduma rin, nakasusurat lang o dyan scripture. Manong nakano ni Jesus. Katanya ngay. Nadya kiti, kunada nga believer, da di mo't believer dyan scripture. Oh, anak ti Diyos, ni Jesus nga bugbugtong. Idinawat mo ni Jesus, nagbaling kang anak ti Diyos. Sino kayo ngay kin ni Jesus? Di kabsat. Aminam gamin. Tinaduma exaggerated, kakabsat na kano. Lord mo't wen idaduma nga scripture. He is our Lord. Ngam tinaduma, He is our big brother. Amen. So ako nakmanong Jesus, kung kunak na maminsan, Lord Jesus. Maminsan, ibagak manan nga, my master. Maminsan, ibagak nga, my life. Maminsan, aduti, pang ad-address ko kay ni Jesus. My King. Amen. Kama mo yun, ibagak nga, my brother. Opo, lasidag. Di karkaro. Ibagam, nga asawam. Ola. Na isusurat. Nga na tayo ti bride ni Jesus, isunat ti nubyo. Amen. Ayan na ngayon ti pampamati yun, no? Di believe mo di. Saka man ang kora. Ito pa ino ka sa pulap. Apo Diyos, Apo Diyos. Saka kumarkararag kat saan mong nga kapsat ni Jesus. Awan bibiyang na adihin ka. Tawang kong koneksyon mo.
Iso nga no, minsan, agpaiso, tikiklaim ti kadwan adipan gamin. Iso nga huray siya, no, minsan, may kararag na, awa po Diyos, bendisyonam na ito'y nga adipan mo. Kung in Jesus' name, anakdak ni Apo Diyos. Minsan, madikde adipan, nga rin no pa'y servant tayo, no agsaserve tayo. Nga mahanda tayo nga bilbilang ti Diyos nga kasday. Kaya ni Kristo, we are His children. Amen? May kararagdagan. Adipan mo. Nga minsan pa, nayunan da pala, dinano mo nga adipan. Dagita kanuti maya, tanapakumbaba. Han mo kiti nga ikiklaim mas higher nga relationship mo. Okay, last. Mapantayon. 2 Corinthians 3:18. Sino tayo kini Kristo? Image and likeness of God. So ngay jay ka nabindisyonan. Jay ka nga narangay kabaknang ti Diyos. So nga jay kinabaknang na daking ka. Kasi gamin, jay ka kadigaming agtras nga di laing mo tinubong. Hallelujah. Pasa, verse 18. Okay. Datayong awan abong tirupa na. Amoyo, minawat yun ni Jesus, may katya abong dirupam. Kasla kasar diyay kumagamin. So na may purportri no kasan. Kati kasar gamin no, berhin pa lang di babae, maabungan kumatirupa na no agmarch. Kamaabungan, igana sige kasakasaran na, into no, iawat dan, idelas, hindi clear dan nga, nagasawaran, you may now kiss the bride, no kunadan, i-open and day, no view. Sa lalaki, di rupan day babae, kisanan. Amen. Kasi, kailangan nun may katyabong. Tama iawatan nga asawa. Amoyo, diyan tayo pa inawat ni Jesus, naabungan day, puso tayo. Iti flesh, sinful nature. Ngam di inawat tayo ni Jesus, nga nobyo, pinigis na. Di sinful nature, iti heart. Iso na di picture day, agasawa, nga da day. So nga, nawanan abong tirupam, kaya't nasawan, naka-open kan. O, basahan tayo kanina verse 16. Atrasan tayo lang basit. O, kita nyo? No ti tao ket sumangon kini Jesus, the veil shall be taken away. So nga din ay asawa ka kini Jesus, na ikatan ti veil ti pusom. So nga dapat makakita ko man ti spirit mo ti spiritual things. Dapat maawata mo na doy. So nga tayo nga awanan abong ti rupa na, beholding as in a glass the glory of the Lord. Makita tayo nakaslay jay sarming, iti dayag ti Diyos. Kaya't habang makikita tayo di dayag ti Diyos, ag-change tayo. Day glory nga makikita tayo, iso timang change kada tayo. Anyaya ti glory, dayag, light, brightness, dati glory, virtue, niyapay, ti katangian ni Apo Diyos. Amen. Iso nga no rumwar, jay glory nga da jay, maawatam, da jay kinadjus na, ag-shine, da jay kinadjus na, ag-change ka.
iti the same nga glory, the same nga dayag. Babayan ti Espiritu Santo. So ano dyan, tina-receive tayo. Hindi na born again tayo. Nagbalin tayo manan nga image and likeness of God. So nga meditate yun na dyan, ito yung about talaga. No ti Diyos, kat blessing akmot nito'y earth. No ti Diyos, kat righteous, I am righteous in Christ also. Ti Diyos holy, I am holy in Christ. Ti Diyos ayat akmat in Christ. Ti Diyos manangaasi akmat in Christ. Kasi amin, no salon at ti Diyos, na salon at akmat in Christ. Awan lunod iti Diyos, sa awan mo't lunod ka niya. Kas jay, di ka sana apply di ay, tapno rumwar, da jay nga dayag. Iti image and likeness of God. Tumakdar tayo, hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Ay kakabsat nga handa pa yung inawat ni Jesus. Kung nagkikayat na nagpa-pray, mabalin mi nga-prayan na kayo. I-receive yun ni Jesus, tapno umay da dyan nga image and likeness, ijabiyag yun. Umay dyan human. So na yamang purma ka na kayo nga naidumduma. Matagalangit. Yes! Amen! Sige, mabalin yung umay. Thank you, Lord. So itultuloy ito yung adadalan na knowing who you are in Christ. Gana nga ma-establish tayo dyan. Aduti adalan tayo dyan. Knowing who you are in Christ, knowing what you have in Christ, knowing what you can do in Christ, kanda dumapay. Surok amin dagita. Amin dagita in may, anda pa yung surrender di biyag yun, wala datoy may gayon. Tulungan mi na kayong mag-pray. Abang receive kay ni Jesus. Tagiti dapat kararag na. Kailangan nyo i-receive pa ni Jesus sa kayo agpaagas. Han nga mabalin, agpaagas kayo, numadiyo isuna. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ulitak manan, nawatin nyo ni Jesus, na diyay ti maawat nyo. May bilang kayong anak ti Diyos. May bilang kayong kapututan ni Abraham. May bilang kayo kabsat ni Jesus. Kaya may bilang kayo nga image and likeness of God. Sumalang na dyan ti salvation. Diyay malang ti panakaisalakan. So ano minsan, apay nga haan yung akaya tag change. Ano akaya tag baliw. Ti pa nagbaliw kami, nagrugi dya inside. Hangi dya outside. Agrugi dya puso, ti pa nag-change. Kailangam ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Na kayo may dinusango. Ni Jesus si panunutan nyo. Ni Jesus si makaaramid ka na kayo ang kasjay. Ni Jesus si makaugas ti basol nyo. Ni Jesus ti makabaal nga mang change ijay old life you. Pastrakan nyo isuna. Aramida na da kayo nga baro. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bagayo man na ito, thank you, Jesus. Maminsan pa, thank you, Jesus. Maminsan pa, thank you, Jesus.
Surutan akon ito yung prayer, Jesus. Iawat ko, ti biyag ko ka. Iawat ko, ti ulay. Dawatak. Itinyulay. I-receive na kay ito pusok as my Savior, my Redeemer, nang subot ka na kay cross, nang ugas by your blood, kaniso aming abasbasol ko. Jesus, mamati aking ka. Mamati ak. Nga kayadak nga balbaliwan. Kayadak nga purmaan. Nga kalanglangan. Ti ama ng create. Kaniyak. Salamat, Jesus. Sombra ka dito'y puso. Babayan ti Espiritu. Aramidan dak nga anak ti Diyos. Aramidan dak nga baro nga parswa. Aramidan dak nga kalanglangan. Salamat, Jesus. Umay kami katipriyan mi da kayo. Ya po Diyos the work. Ijay biyag iyo. Yes, amen. Thank you, Father. Priyan mi suda, we believe in you. We believe in your anointing. We believe in your power. Sagido mi suda, kati manifest mo sa salvation. Ngayon, accept na ito yung oras. Even healing, deliverance from old life, from sinful nature. Babayan iti kaadama mga Diyos. May kadakwari freedom by your Spirit. In Jesus' name, amen. May prayan kayo. Hallelujah. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Come on, lift up your hands. Savior. Tuloy yung kararan. I surrender all. Hallelujah. Father, in Jesus' name, what an the manifestation, it is Spirit of salvation, God work in your heart, spirit, soul, and body, it will come out. In Jesus' name. Thank you. To Thee, my Marangisalakan blessed Savior, tunay na relationship ka ka. In Christ Jesus. Thank you for your power. In Jesus' name. Amen. Father, in the mighty name of Jesus. Salamat ka anointing the Holy Ghost. Spirit of salvation. Na isuti nga confirm. Na ito yung salvation and confess na. Nga na-receive na. Tina ito yung oras para God. So thank you. Di pa na ipa-experience mo kanakwada. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Father God. The mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Ito yung salvation. Spirit of salvation. Nag-work. Iti puso na ito ay kakararwanan. Ito yung kabagina. Jesus' name. Jesus' name. Thank you, Father. The mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Blessed Powerful na Savior, Diyos nga naisalakan. Commit me so naging ka. Pa-experience mo the Spirit salvation. Jesus' name. Father God, the mighty name, Jesus, ay karakwada, confirmation, the Spirit, salvation, Jesus, Jesus name, Jesus name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Savior, I
surrender all. Yes, Father. Salamat ka rin ito'y kararwa. Salamat ka rin ito'y nga nai-assure manan ti kingdom mo. Thank you, iti kadam nga Savior. Commit me iso daging ka maiwanan na, maprotektaran na, tapno agtuloy dagito nga na-receive da, nga grow kadakwada. In Jesus' name, Amen. God bless and congratulations. Praise God. Hallelujah! Nya po Diyos, tiada nga blessing tayo. God bless. Kanan tumanan into next nga service. Hallelujah.